ولی بینران هلبته عراق هفسی ایرانیه ده همان دم دا به صدان کیلومتران سنوریوان هیا در از اینکه استراتژی هنه برجواندین هفش هنه پیوندینان هنه حتی تگوتن باندوریا ایران پیتر هر ولاته که دن زیده تر لسر عراق هیا ایدی او روشا کنها ایران تدا بگمان کم تازور باندوری لسر روشا عراق هیا بزن بی روشا و بگشتی دکتور سیف الساعدی و کلاری سیاسی و شهرزای زانستین سیاسی لبغداد گلمه دکتور عبارت باش به ایدی عراق داخل ایران کریه برجواندین امریکا نکی آمان جبو کو روش دجوارتر نبه لی آسمانای بویا ترانزیتا اسرائیل و ایرانی بول هفدانا هفدو تو روش چاد بینی گلو عراق رو لیوی پیگیوی gelek spas bû wê mêvandariyê û silavên min bû we û bînerên hêjayên berêz û beriya kêmekê Iraqê gotiye ku bi rêya Dr. Fuad Husên skala xwe gihandiye civata asayişê û jê re gotiye ku Îran berjewendiyên Amerîkayê nakete armanc di nava pêgihên Iraqê de çi li Herêmê Kurdistanê çi li Hewlêrê çi li Bexdayê çi li her cihekê Iraqê nabe ji ber ku Iraqê rêkeftineke stratejî bi Amerîkayê re heye ku sala 2008 û 2009 hatiye îmzekirin di navbera Iraq û Washingtonê de û piştî hingê jî di sala 2014 de hatiye nûvekirin ew rêkeftin û ew soz hatiye dan bi Iraqê re ku siyaseta Trump cuda ye ji siyaseta Trump û belkî lewma dilgiraniyek çê bibe yan nîgeraniyek çê bibe ku metirsî hebe ku bersiva Amerîkayê bide lê Îranê soz daye ku ew berjewendiyên Iraqê neyexîte metirsiyê de û li gor carnameya navdewletî ew destdirêjê nakete ser serweriya xaka Iraqê û ew mafê Îranê niye li gor carnameya navdewletî ku di nava xaka Iraqê de êrişî ser bingehên Amerîkî biketin. Belê taradek seqamgiriyek heye di nava xaka Iraqê de lê ew seqamgirî pîçekî lerzok e û me hind grupên çekdarî jî hene ku bi berdewamî her şew gefan lê wan bingehên Amerîkî dike li nava xaka Iraqê û بله دکتور دیگر روش حالات نابینه سنور وکرینه بتایبەتی عراقی که شان وڵاتەیە که سنوریت بردوام وکرینه به روی ولاتین هریمی هر کسی که بخوازه لکیرا عراق دوه لی دخواه ایرانی جی گلک جاران بگمان افیه که دوباره کرگه حتی دناوا عراق جدا گروپین چکدارین جدا هنه بناو نشانین جدا هنه تیگوتن اف گروپه خارجی اراده حکومت تعامل دکن حتی او بخوشی گفل امریکا دخوان لی اسرائیل دخوان گلو تو روشه وسا چاد بینی برزگريك ديرت لفي دريه العراق ما عراق دولته عراق نا دولت جي هي جاليه كي بالك سربازي هي بالك سياسي جي هي جبوان جروبين تشكداري او جي برو فاجي دستور عراقيه كنا او ده حال بجاردن دا ام دبینین او بالن چکداری بالن سیاسیان خواهنه بجداری دکند پروسه سیاسی ده او آجاری سربازی وجی هزین جدا هنه او ایران داوین کارتا خواه وان گروپین چکدار دبینه لافخاق عراقی لی ام ایرو بحثا وی روشه دکن یاکون هاد روژه ده او ایران دراستی ده اوی جوی دانستانا جیوک شیانه کو بریار بو سبایل عمان بینه بریوه بچن دناف برا ایرانو امریکا دا او جی پشتی ایرشین اسرائیلی او اویجی ویلی کفتین جدا هبن سرناف خویا عراقی و بلکی هن او گروپین چکدارین کو سر به ایران ونه ایرشی سروان بنگهان بکنین امریکا لنا فخاک عراق بلکی سناریو داعش جرا قدر دوکاره همه ولاد بهسکاری تعامل دیگل دکن که ام تازورد به باندوری هبه
تيجوتن كولاتي هري زيدا دبا باندوريا فان غارتنال سرهبه عراق به قالوا لعراق تروشي تشاد بيني دي چارچوبه شر دجوار اسرائيل وايران ده عراق گرک خواهش جوه ململانه دور بخه اگر نه اول سوریه چه بوی سر عراق جی بیتن اول سر باشور لبنان هات ویل عراق جی دوباره ببه هر وها جده و کنترول که آسمانی ها بو یا اسرائیل سر آسمان ایرانه هم دزانین و بلکه او جی ببه کو گروپ چکدارین عراقه و هم بنگهین ایرانه بکه ید امریکایی بکنه آرماش نفخ خاک عراقه و بلکه دامسازی عراقی جی دهم برده طولت بیت جهلدان و تنه ولاتن کنداف جی پلکشی و ملبنان نابن لعراق روش جدایه او کساتین بالا دستن لعراقی و که تا گوتی دو هزین چکدار هد به العراق جی دو شوازن حکمرانی بن حكمران دولة كور كواتا قالوا او اراده هنا بسريخة تعامل بكن بسريخة اراده ولاتي بكن اداره ولاتي بكن وابستي ولاتين هريمين بن ابدا يعني النخر ام بحثي هن جروبان كان كوان ايديولوجيا كعقائدها يا مذهبها يا كو جهداريا يا فرمانج فرماندار هزن چکدارن گشتين عراق ورناگرن لي او فرمانان ج مذهبيت خو وردگرن و جنگ و آشتيجي و دست سرو کمارو سرو کی وزیران دار لی اوان گروپان ملکتچی وان فرمانان نابن کج دكتور اب جروبان نكتن جروبين چکدارن هنده چکنوان هنه بوی اوائنه حتی وان جروبين چکدار تگوتن باندوریاوان لسر بریارا سیاسی هيا نفوسان لپارلمان عراق هيا حاول دادن بنابو نشان جدا بجداری حل بجاردنان جی بکن لسر بریارا سیاسی اداره ولاتی جی باندورو کارگریاوان هيا که حتی بتنی او گروپی که چکداری نه دپاقینن بلکو بریاری جی دادن انا اشرت ضمنا من بحثاوية كيرج بركو او وان جروبان آلية سياسية آلية چکداری جاية و دمك ده دناف دولت ده دمك ده همان دمه ده دناف نا دولت بونه جيده او بريارا خود دنو باندورا كزيدل سر بريارا سياسية عراقي هيا و متاتني لإيران كسك هيا بريارة ده اوجي ربالي كمارا اسلامية ايرانية العراق جدايا زيادة ترج آلية كي باندورا وان سر بريارا سياسية هيا و ده همان دمه ده هيزا كچکداريا گلک بباندور جي هيا و تجاور ركرن و اگرك دور جينيا كو عراق پلکشی نوا شر کی بکن و سقامگیریا عراق او ترده کی چه بوی ویجی جناف ببن و بلکی هل بجاردن جی بیتا بین پاش وقستن و عراق بخن بوشایه که دستوری ولاتیه که دستوری و ام نخوازن هیویدارین که او چتا چینه بید اجبر که او لیکفتن ام دبین او پیشبینین جنگ اسرائیل و ایران تکرن رنگ ببیتا جنگ که هرمایتی و باندورا هری زیده جیر سر عراق هبیتن جا آلی امنی و جمع آلی سیاسی جیوه و عراق لهمبری هن سیناریوی جدایه نها بلکی بکار بخوش رزگار بکه و جی خلاص بکه بلکی جی پلکشی ناوا آقارک نخواستی ببه بله دكتور البته تبعسي نافخه عراقي حتى نهار روشه نافخه عراقي روشه كمستقرنينه بشتي 22 سال كو سيستم سياسي بيولاتيات يغوارتن حتى انك روشه كظلمه هي پرزگیری که نافخه ناساسی چاره سر نبونه دستور پابندی که کنکریتی به دستوری نینه هفبشه که راستقینت نوه همو پیکاتن عراق دانینه فرم تعامل بغداد گل هرما کردستانه سنه شیعه و حتی داویه كواتا أبا بخاجي سادمك نينا قالوا كراوشا كهسكارا نافخيا عراقية دبا يا ظلمة با
وكي قنبلة توقيت كري بها ما تديد باقيت رايا كيفا تشارجو بفان غواردناندا يعني بلا شك يعني كمان تدانينك أو سياسات حكومات يجلد بيكن عراقي أو برزجريكن بردوام دنافرا شيعة وسنة وكردان وهمو بيقاطين عراقي ده وبرينا موچين فرمان برين هرما كردستان يك جوان برصايا وبوجا وبشكا هرمي وهمو اف برزجريكن كل سري كلاكا بوينة ماينة وآليين سياسي جي دبنا سادمش بوچه بونا وان برزجريكان لهندك برزجريكن دن هنا جبو جوان بابتاجي جالك ماسترن از بحثا وان كشي عندكم كو او كشين چند ساله كو باندورا وان سر آستا سقام گيري و اولهية عراقي هبوية و عراق راستي روشك لرزوك كريه و اگر ام نهار لپیشبری جنگکی بین و روش عراقی بچاوا بید آنکو از دکارم بیجم عراق نها قناقك هستیار دیا و هر دما عراق پلکشی نوا شرکی و ها ببید و روش عراقی گلک جبریجی خرابتر بید جعالی سیاسی و یانجی جعالی اولهی و عراقي بتايبتي باندوريان لسر سياسات هاي عراقي هي نبا شارتنا كوراوش قالك هسكاره وكن نوري مالكي هادي عامري قالك ساعات كندن كو باندوريان هي هلبته نبا شارتنا كوراوش عراقي روش كي هسكاره دبا دغوارتن وبغوارتن دبردا كيم تازور حتى دبيجن زور كاريجري لسر عراقي جابه روشا سوريا غوارتن نوي مجارا حزب الله يا لبناني يتركوما كبابتو برسندن لدانا جيرخان سربازي ولاواسكرنا ابورا ايراني كاتا قالوا دبي چارچوبيدا تنابيني فعلا راج قالك هسكاره و برپرس چكريا جبر افكاري كرنا يعني بلا شك الوضع حساس كمان جدا تداني روش قالك هستياره از بحثا اف كشين رجلات نافين يا نودكم و ام دبينين جوهرتن دنافا سوريا ده دنافا لبنان ده هاتين تشكرن هر وها هن جوهرتن بلكي بالريفا بن جبو عراقي جي و اول رجلات نافين يا نويا كو ام بحث دكم بلكي هيش بتمامي اماجين و درنا كفتنا لي اگر كيو لغور بيج بينيان تيجافر كريكو جوهرتن العراقي جي چبن و هر وها د بالانس هزين سياسي جدا پیشبینی تکرین گوهرتن چبن و صدمن نقشه جیوسیاسی جی بلکی باندورا وان سرهبه و اجبركو عراق ايصال جبوفي جاري جبوفي جاري عراق سروكا كمكارا عربي بو يا جوينا كمكارا عربي بو لو ما جرك او رولا خو بتمامي بليزه سر اصلا ولاتن عربي ده يقمان سروكا كمكارا ولاتن عربي بو و جوينا غوبيتكا كمكارا عربي لبغداد انجام دان لبرانيا سرن ولاتن عربي اوین کو کاریگرن بجداری ویک جوینه نبون تگوتن جوینه که هری لاواز بو د دیرو کا جوینن گوپیت کن کم کارا ولاتن عربی دا افا بخوشی لخاله که لاواز ایران یا عراقنینه تدیت احمد الشعر سروی که سوریه نهلا بس دما گفن گروپین چکدار دنابا جوینه دا برهوید بلا شك هلبته او یکش صدمن سرکک و امبیجن لودکه گوپیتک ده آستا خواستی ده نبو و مدیا عراقی جی و یا عربی جی بگشتی او مدید پیفدارن سیاسی حزبی ایرشی سر کردین عربی دکر و اوش خالک دیه بویا لوازیا گوپیتک و هن پرسگریک جی پیخوا آنین و گلک سرکرده و سروکن دولت عربی ینکو جبالوان سرکردین گروپین چکداری ین سیاسی و هاتین صفقاتی پیکرن بجداری گوپیت که نبن و یک جوانجی احمد شرع بو که بسدما رشو گفن و گتارا مدیاییان آلین سیاسیین عراقی بجداری ده گوپیت که دنکر و اوجی بو سدم که گوپیت که ده آستا خواستی دنبه او
جورين قطارو هلوستن مدیای و گروپین چکداری بو کو ببسدم کو هنج بر پرسن عربی تدا بجدار نبن بل دكتور امي بحسي روشانو كيف كان روشالاتنا نافين بر بجوهرتن بنجين دچه توازنا هزي يتتا جوهرتن بيجمان حتى بحسي جوهرتن سيستمين سياسي جيتنا كرن عراق جي لجور شاف ديران ولجور أول واقعي تديتن حتى نك نشيا خدي بريارا خيا مطلق به بوش وازي إدارة كرنا دولته وبرجوان دين خاجي كواتا دچارچو به جوهرتنا توازنا هزي فوكسل سر عراقي چارن بيس عراق دي برف كيف تشجلو حقيقة دراستی دا گرک عراق اگر خوش و اجوانگو آلوزیان نپارزش شی دور نگره و بر به آقارک تاریک و نزلال و بچید آنکو عراق اگر پلکشی ناوا سیاست که نخواستی گر یانجی کو پلکشی ناوا شر که نخواستی گر بگمان عراق ام دزانن او راستی جی کو ام بیجن عراق ولاتک لواز و لرسو که عراق و نکارل همبری وانگو هرتنال برخوا بده ناکاری خور را بگره و آینده یا عراق دوی چاخه ده دشتکی خیر مجده که خیری نادت دستیمه گرک عراق خوا دوری وان من ملانه و ناکوکیان بگیره و نکویتا ناوا جنگ و آلوزیه که کو باندورا و گلک بسختی و گرانی و سر آینده و دهاتوی عراق هبید بتایبت کو ام دبینین کو چه چاکسازی ده ناوا عراق ده نهاتیه کرن ده سیستما ده سلات داریا فرمان روایی عراق ده نهاتیه کرن عراق هیچ ده روشک هستیارو لرزوک ده و ده کارین عراق دوی آسیدنینه کو بکار به لهمبر پروژه سیاسی ین اهل بجارتنان دوان روشان دا بکار برخواب بده و نکاری حتانها تا عراق نکاری ببه دولتک ولاتی بون هیچ عراق دولتا پیکاتیانو نتوین جداو یا ناسنامه جدایه بله بله قال سباز دكتور سيف السعدي فكولاري سياسي لبغداد